Kekunhun kidukhat baka sengking atiar Nyotrap National Liberation Council HNLC kalapha ban mi khmat sya kamit yakran yusuk bat ka sarkar India kumjuru ka sarkar jela kalapen pau baka jingma bat weng no e himukot ma persya e ka seng bat kidukhat hi kadi jing rawa ka bahkmat habakran sikilat pathai kubor ka no phai sngi jong ar pulai tri ujemmang arja ar pulai uba man bhalang jerwa u vice chairman bat nakaliang unomi khmat ka kunhun sya ka sarkar uba sadon ki bla u president ka Nyotrap National Youth Front HNYF kilaong baklam kani ke jingkran yasuk kanomla banya chakmat dalam itu ketika latest stage pe rehabilitation kalau wana din da layo ka under stage subuh da layo biang di meeting da layo berjur berorang liap mamla yang takin sawan ke rehabilitation kita kita ke bakongsan kan rehabilitation nó học số rồi mà nó sẽ si cái phần long cái intention đi cầm đây bằng cái đó như số nằm tại cái rehabilitation package long kata cái mata rehabilitation orang lah ada pendak dari ada pendak thì nak lagi masa mesti be issues di mesti kapor nama ka seng ka judawa ban mo idan gini ki khot ko lawan mainstream patla juang ban withdraw ki kias persya ki zu ki khot atu kan ngai ngai wei na pring ti ki mat chindawa jo seng da ne kran suk ba sarkar ni kan mesti ka amnesty da gande ka khamat lu kan lada kamdon ka amnesty da kamot kumno ginyo ka freedom pan yakran ba sarkar kum batangi ginyo ka safe passage kani ro de ko ini ki bantang kita ada government kan accept kan mesti government kan negotiate with the outlaws yes in the recent meeting but the home minister di sembun menteri lamba ila ya keren ya kata daw dan nakaliang kedong ka sarkar kami bat ka sarkar jelah hingga percaya ba long lesi kan don ko no jing tuntut kan tamangi nakaliang jongi ki leaders ki don higa apprehension lesi kala ban poi por ba ninda nilai wan lu chani lesi fila ban arrest na kala ban don ko no nomor NIA kumong ka di ka quasi judicial body kadon higa confusion lihat Baiklah, jadi kamdon kata tak kemudian dulu macam senam hilasi ki leader jongi ke barang di hilasi kelai wan seni kan. Jadi ketuhi kepala hakna juga. Kalian juga tengah assurance kedai kata hi andala stang ke formal talks. Kini ki marjing dawa kin sabu hakmat. Katur kedai ke babak sana ya hakmat. Wei kok sarkar ka agree subuh hak formal talk kan ada sarkar ka agree ka amnesty kan ini yang kedua kaput kan mesti kan donjing problem show kan donjing kibon gijing ha ba apa yang kata tapi pai paman gasni everyday debate like ni ibon gijing ma dal